Ay, makapasin na ay, friend. Pampanunutak nga rod. Sumardengak sapay lang iti panagadal ko. Kanayon nga min akwarta ti parikot mi iti balay. Amo matan, ni tatang laang ti agtrabaho para kada kami atalong agkakabsat. Margie, ad-adda nga min amarigatan ni tatang. Nang runa, kat-adda pa'y dagiti dua a high school nga ating ko. Maasyanak laonay ka ni tatang. Aginggat ka ba ulan? Kan agingga ang maipamuspusan. Ituloy talata, friend. Sayang mo't. Ad-addaan na rigrigat no saan ta ang makaturpos. Tatang, anya nga ta no sumardengak pa'y laang iti panagadal ko. Ha? Amok mat, amarigregatan kayo, amang isaksakad, iti panagbiag tayo. Nang runa, katalo kami nga agis eskwela. Kabalak pa'y mati agtrabaho, anak ko. Sayang mati panagadal mo no sumardeng ka. Mangsapulak pa'y laang iti panggedak, tatang. No addan tumat basit urnong ko, di ituloy kong tumanan. Ha? Tulungan kayo pa'y laang agtrabaho para iti panagadal dagiti dua a kakabsat ko. Ay, awanin at talaga ti choice ko, friend. Agsardengak at talaga iti panagadal ko. Talaga ka di nga awanan tiwagas? Tapno agtuloy kalatta ko ma? Di ka madanagan, friend. Apaman ang makaornungak, ituloy kong tumanan ti agadal. Amumat, asipot pa'y, katday ta ti arapaap ko. Di makaturpos. Awanan ti maaramidak, no kasta ti kunam. Kat sapay ko mga rod na makaurnong ka. Angam, sa di no nga rod ti pagtrabahuan. Day ta nga rod ti parikot ko manan, friend. Nariga ti agsapol iti panggadan ita. Nang runa, no saan ang nakaturpos. When Mapanak ija ili intun umay alawas. Mangsapolak iti panggadak. Uray waitress no iso. Ayos lang kanyak. Basta lakit di ada pagtrabahuan. Uy, si Kamat Gayam, Jenaline. Margie? Siyak nga rod. Kumusta? Long time no see. Ayos na tamat. Napintas, kan looking yang lata. Sika, kumusta ka matan? Kumusta ti panagadal mo? Kastoy, ayos latta. Kinapudno na. Nagsardeng ako iti panagadal ko. Ha? Ni, api ngay. Sayang mo't Sayang nga rod. Ay, parikot ti kwarta nga aramatag. Iso anas kan nga agtrabaho ak paylaang. No kasta, awan pa'y laang tinasapulam at trabahom? Awan pa'y nga rod. Amang ano adaam mo? Rekomendanak man kit di. Amok nga ado ti amam iti syudad. No interesado ka, umay ka ijay balay inton bigat. Ijay tangag sarita. O sige, umayak man nga rod, Jenaline. Nek, sa dino ti papanaman ako. Mapanak iti balay da Jenaline, tatang. Sino day ta, Jenaline? Anya kay lakit din. Nalipatan niyo, di anak ni nanay. Ising ijay daya. Huun gaya man niya. Payamapan ka iji ayanda, anak ko. Adala na patag apagsaritaan mi, tatang. May papan iti pagtrabahuan. Barang ada pangisarkan na kanyak. Kasta ka day. Ay katuna, anak ko. Ika nga raw din, kahit agan-anad ka. Kinapudno na, nabayag ako nga agtrab-trabaho iji abar, Margie. Kasta? Nadyak agbitot, talutawan ko ijayan. Di ka madanagan, ti trabaho talang ijay, kat ag-serve iti arang. Ay, kasta? Amangan ngamin no sa wali ti pampanunutam, gaputan ako nakabar. Strict to di boss, saan na akayat abas-bastusan dagiti customer, dagiti waitress na. Kasta ka di? Isong awan pagdanagam, gaputa safe ta ijay. Agpanunot ka na imbag, no kayat mo, no saan. Itikas na, iti panagsublik ijay syudad, makigiddan kanton kanya.
Hello, Jenaline. Hello, Madam Emily. Imawag ha, taipakaamok kumakada kayo. Nga dagayong kung ayabak kumangagtrabaho kada kayo. Ha? Total, kurang kami matla ang waitress nyo. Kan may sa, nabayag matin nga agsapsapol kayo. Ay katwan nasaya at man. Takayat day tagayem mo nga agtrabaho iti bar. Wan, Madam. Inalukoy ko kat imanugot man. Iso nga iti panagsublik di ka, makigidanan ni Margie kanya. O sige, urayan kayo. Ay na, anak ko. Noad da sa bali ang mabalin mo apagtrabahuan. Saan kan amapan iti ibagbagaday di Gina Lane? Kwa, tatang. Anak ko, saan natalgad ti kas di trabaho? Di kay madanagan. Padasag lang ichay. Kabayatan nga awan pa'y nasa pulak as sa bali at trabaho. Ha? Apaman ang makasapulak iti sa bali apang gadak. Umakarak tumitlaan. Iso nga awan pagdanagan nyo. Gapot agan an nada, tatang. Ay. Awan pagdanagan nyo kanya, tatang. Naimbag nga orasyo, Madam Emily. Kastamot kada kayo. Madam, iso ni Margie, tibagbagak agayim ko. Margie, iso ti Boston. Naimbag nga orasyo, madam. May mayat samot no didak awagan iti ma'am. Anti, kunayulatan kanya. Auntie. O sige, auntie. Kat, kumusta ti panagbiyahiyo? Ayos lata, auntie. Nasayaat no kasta. Ala, agina na kayo pa ay kalpasan na. Agmerienda tayo ije kusina. At daim palutok apag sasangwan tayo. Agyaman kami, auntie. Maragsa ka na. Nakasingsing pat matgayam ti boss ta, Jenaline. Talagaan na singpot ni Auntie Emily. Saan ang naimot? Kanmesa, amo na nga isakit dagiti waitress na. Saan akas kadagiti daddo maabar owners nga awan bibiyang da kadagiti waitress da? Panagkunak, agbayagak dito eh. Nasingpat ngamin ti boss tayo. Kan nasingpot matla ang dagiti kakadwata dito eh. Saan akas kadagiti nakaduak idi? Palakas da apalakas iti boss. Kunamlan no asino da. Kan kunamlan no isuda ti mang tawid iti bar. Kasta ka di? Kanuan. Anya nga ita, isuda matla ang tinapapanaw. Iso nga ano samlaang dito eh. Ayos magtisweldo. Kan nasingpot ti boss ta. Saan ka pa? Anya nga hintay agliwliwa, inton malam pare. Ha? Awan mo trabaho tayo inton bigat. Iso nawaya ti oras tayo mapan agliwliwa. Kun may sagpaminsan lang mat. Ay ket uwan mapan tayo pare. Sa dino nga abanda ti papanan tayo. Ije sigura. Ije bara pagbambantayan ni Jenaline. Ha? Uwan pare. Di ka madanagan. Tasyak ti makamu iti inuman tayo. Nakapulis ka mo, tanak ko. Sa dinuman, ti papananyaw. Gaga nga iti barunanang. Ingkam ag 1 round iti pag-iinuman. Agawid kami matlaan. Anya? Di kay kadagdanag. Sa anak unay amarapyan. Ken sa anak unay ngagbartek nanang. Ala, ingkay nga rudan. Agan-anad kayo, ari kaw. Sapay agmotor kayaw. Nanang. Asino siya ka barbaro akadwaya ka diba? Jenaline. Ha? Nadya man, nagsiksimutan. Ni Margie day dyan. Gayem ko, kan kalugara. Kasta, ang mga lumabalin nga yapang bititibal. Katyam amuna. Sige, tay talaga ayam. Mabit lang nga, ayabak ti gayem ko. Naimbag nga oras mo, ati. Anyang aminin, tinagan mo? Margie, tinagan ko. Manong. Inakumamot tinawagan iti Manong. Madlaw nga agkaedad talahe. Kasta ka di? Anyat kahit mo inuman. Sikat di maka mo magpili. Siyak tagbayan. Ay, saan? Saan ako umininom?
Agiservak lang iti arak. Ngam sa anak nga umin-inom. Kasta ka din? Asayat nga rin kasta, Margie. Makadlawag man pare. Kasla kursunada matya kabarbaro a waitress iti bar. Diyan kilibak pare. Talaga kursunadak. Kat armam eh. Una. Ang timing pa eh. Amwag pa iti husto. Madlaw ko kat nasingpat mat ni Margie. Kas matlaki ni Jenaline. Una nga rin. Malaksid na pintas. Nasingpat pa eh. Saan mo na may kat iti panunot ko dahi jay Margie. Agayatak sa talaga kan kuhanan. Rico gayam tinagan dahi jay, friend. Uy, siguro, crush mo niya. Ha? Si Kakit Dimot. Dinamag kulaan no anya ti hustoan hagan na. Crush agad? Si Ka talaga. Saan ka nga agsaludsod, no saan ka nga interesado iti may sa tawa niya. Saan man langan? Ngam naragsak kayo mata nagsarsalita ita ijay table na. Kinikilig nga ako eh. Anya? Uy, tila sasawang ha? Uy, sumardeng ka man. Ang mga no ada makangakan ka. Nang runa ni boss, nakababain. Ang mga no panunutin na anabiitak pa dito yung bar. Ngam day taag papaaram ter aramida. Day, sabong mo't day taimot mo, anak ka. Uwena nang, kinapudno na. At nabalasa nga magustuak launay. Anya? Uwena nang, pudno ti bagbagak. Iso na lang, tadyak pa'y masigurado no magustuhan nakman. Asino day di abalasan. Amangan no nalipatam ti kanayon kung ay bilin kun ka. Ano adaman balasang ama gusto yam mumpay nga umuna kanya. Ha? Iso asigurado ama gusto mo day di abalasang nga ibagbagan. Tano saan mo nga ituloy nga armang? Oy, siya nga rod, friend. Nagmayat iturog ko itay. Diyak matin na po utak ti oras. Nagmayat nga rod ti maturog. Nang runa nalamag po. Wan nga rod. Ngam oray na lamag. Adola tamo ti customer dito yung bar. Hi, Margie. Ha? Sabong parakan ka. Wow! Sana all. Nakababain. Oo, kumikita amin dagiti tao. Hindi ko mamat medyo nalingot. Nakababain na talaga. Kaya't ulang ay panaknagkan ka tinapod mo panagayat, Margie. Ha? Kaya't nasa man, itikaduan man ti tattao wano saan. Sa anak amabain, asikati babae nga ay ayatan. Anya? Aklunan nga ta ni Margie, ti panagayat ni Rico. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy ti seryetay wita alawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, napanunot ni Margie asumardeng iti panagadal na, gapo iti kinarigat ti biyag. Saan mat nga imanugot ti amana, ngam inlawlawag na iti amana ti rason, no apay akayat na ti sumardeng. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagsarak da Jenaline ken Margie, kat dita, inalukoy ni Jenaline ni Margie, ngagtrabaho kas may sa aserbedora iti bar. Imanugot mat ni Margie, kat itibar, naamam mo ni Margie, ni Rico. Papagayam, denggan tituloy te seryetay ita alawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Sabong parakan ka.
Wow! Sana all. Nakababain. Kumikita amin dagiti tao. Ije kumamat medyo nalingad Nakababain dito. Kaya't ko lang ay panagnagkan ka, tinapod no panagayat ko, Margie. Kaya't naasawan, itikaduan man titatawan no saan. Sanak amabayin, asik ati babae nga ayatan. Anya? Sa pala ko tadi nakpabainan. Awatan ko maday ito asabong. Agyaman ako unay, Rico. Ngamaintot sa marunong. Wait lang, sir. Ije kumamot saan unay ang matatao. Ngamin, nakababain. Margie, di ka agbabain kanyak. No agaram kan ka, ayos laang. Anya kalakit din. Auntie Emily. Iso na laang, tapalagipan ka. Ano boyfriend? Boyfriend laang. Kan may sa no kayat yu ti rumwar nga agpasyar, agpakada kayo pa'y kanyak. Wan, auntie. Adda kayo iti husto nga edad. San kumananaskan pa'y nga ibagbagak dagitoy. Ang adda kayo iti puder ko. Iso nga obligasyon ko kas ina, wenno antiyo apalagipan kayo. Agyaman ako unay, Auntie Emily. Kan bay saan kayo abasta agtaltalag kadagiti tattao. Amwan nyo pa'y nga umuna, sakbay nga itedyo ti panagtalagyo. Uy, amo Margie, kanayon ko amadlaw itirupam. Kanayon ka nakaisam. Anya? Siguro da kayon kiniri ko anya. Uy, saan ha? Diyak pala inaklo ni Rico. Kasta ka di. Apaya di mo pala aklunan. Kit nasingpet mat. Kan may sa madlaw ko kit napudnukan ka. Oray pay. Nabiit pay ang nagdaton kanyak di tao. Di kayat ko, amok pay ti pudno nga ugali na. Ha? Amok pay pudno a single. Amangan mo't no adan asawa na. Narigatan. Sa bagay, at the point mo dita, friend. Kinapudno na. Agayatak mo't ka ni Rico. Iso na laang, tasan pa'y siguro nga ita ti panawan, tapno aklunak. Kita haag pa'y pagpatinggaan ti anos na amangoray kanya. Nabayaga ko nga agdatdaton kang ka, Margie. Rico, Awan ka dinamnamak kang ka? saan matakasta? Kinapudno na. Panggap ka matlaang aklunan. Kaya't mo sawan, datan? Uwen, manipod ita. Agayan ayat ka. Nakaragrag sa ka kitang daw. Agyaman ako ni Margie. Ay, kunaklakit din no awan at talaga tinamnamak. Ay ayatan ka. Oh, Iso nga awan makagapo, tapno saan ka nga aklunan. Iso na laang ta medyo nabayag. Gapo, takayat ka laang mat nga amamon iti husto. Anya? Agayan ayat kayon kini Margie, pare? wan pare, kinapudno na. Inaklon na kon. Uy, nakaragrag sa ka. Ay kat nasayat kasta. Nasayat tadan kaayan ayat mo. Tapno agsimpaman basit day tapanunot mo. Tani, lumaklakay kan. Anya? Katuan mat. Laklakayan kan. Ngem masapul pay lang aninanang mo ti masurot iti amin na mapasama kiti biyag mo. Iso nga ita tadan kaayan ayat mo. Di mo kunaan. Aninanang mo latta ti masursurot. Anyati ko nam Rico. At ang kaayan ayat ma. Wananang, ni Margie. Yam amok to kada kayo. Saan pa yung ita? Anya, napintas ka day. Ada ka di itsuran na. Anya ti trabaho na. Ha? Siguradum lang ang magustok ti ibagbagam akaayan ayat mo. Tano saan? Pasensya ka na nako. Amumat nga istrikto ak no may papan iti babae. Nanang. No makiayan ayat ka. Pilyam kumamot atay babae ang mabalin nga ipanakal iti kaduan. Saan atay babae ang nakababain ayam amom iti kakabagyan. Mawatan. Wananang.
Saan ba't anak kababay ni Margie? Napintas. Saan ang makauma tilangana? Nasayat nga ron no kasta. Gaman niya nga ititrabaho na. Mamuan yun to. Ito ni pasyar ko. Auntie Emily, agpakada ako ma. Numabalin arumwara kita. Agpasyar kami lang ka ni Rico. Awan ba't parikot iti dayta? Agyaman ako unay, auntie. O sige, mag-enjoy kayo. Agam, ipalagip ko lang tilimitasyon nyo. Wan, auntie. Ala, agsagana ka nga rudan. Ang mga no agur-urayan ti boyfriend mo. Ang mga no kasapulan nyo ti siya, pero Margie, ibagam lang. Sika talaga. No niya laditan ti pagbagang. Sa bagay, ang mga no panunutam at ti siya, pero kat dakkel anam namang agbalin a third party. Anya? Saan mo't akasta, friend? Ay na, sige, saan ako nga umay? Ang mga no pasalsali at tunang ijay. Makitak ti kinaragsak ni Margie, idiadan kaayan-ayat na. When auntie, amuyo matan, ni Rico ti damo akaayan-ayat na. Iso akas taunay aragsak na. Bagay damot kit di iti dayjay ariko. Sapay la kumatag bayag da. Wenno isuda ko man ti para iti tunggal maysa. When nga rod auntie, sapay la kumaa, tasaan nga agbalbaliw dayjay ariko. Sapay la ko mga rod. Tapno saan ang masakitan ti gayem mo. Agyaman ako unay iti regalong kanyak, ha? Awanan yaman na. Basta parakan ka. Kinapod no na. Iti 25 atawon ko. Itala ang anaadaanak iti kwenta sa kastoy. Iso nga agyaman ako unay. Itikaskan ka, a girlfriend. Deserve mo ti may kaniti kwenta sa kasta. Sapay la ko taan na damuhin. Kas iti pananganan mo iti ayan-ayat ta. Anya? Huwes, humugot pa. Uy, puno ti bagbagak. Awanan. An nadakday ti akwentas, Rico. Hello, Tatang. Hello, Margie, anak ko. Kumusta ka matay? Ayos laang, Tatang. Nasaya at matlagta. Da kayo? Kumusta kayo, Matan? Naalayo ka ding timpaw it ko a kwarta? Wey, anak ko. Inala ni ading mo ari sa itay. Rayos kami lang mat dito, oy. Nasaya at no kasta, Tatang. Pag tuition ni Risa dayjay. Di mabati, igatang yung tumutan iti abas toyo dita, Wey, anak ko. Kat agyaman ako unay. Agananat ka kumakanayon dita. Di ka kumaunay agpuy-puyat. Uwan, Tatang. Awan pagdanagan nyo. Ta sa anak mat ngagpuy-puyat. Nasayaat nga rod no kasta. Ala, baliwan tayong tumanin ti agsarita, Tatang. Agsagana akmatan, ta oras man iti trabaho mi inton madamdama. Ni, kasla ka na yun matan ti date yu kin ni Rico, friend. Si kakit dimot. Saan mat akanayon, Ngam ayos lang. Kun-kunak na dayjay. Ka, sa dinungay mo ti papapanan nyo. Secret. Secret ka pang nalalaman dyan, Alangan mat nga ibagakon ka niya. Uy, in love to'y gayem ko. Ay na, siyak anabayagan dito'y. Awan pa'y boyfriend ko. Ngam si ka nabit pa'y. Nakatsamba ka iti gwapo. Kunak man numapan tayo ijay bar ita, pare. Ay, saan pa lang? Ang ano kayat yo, ingkailata Ha? Ada kami date mi ka ni Margie ita. Narigat no ibabawik. Amangan nagpasugnod. Namnamaan na, arumwar kami. Dagita man. Kasla na pudno kamat iti dayjay amarji, Anyat kaya't mo, sawan. Naku nagdayta. Gaputa dagi jay naglabas akaayan-ayat mo. Saan akas na ti panang trato mo kadakwada?
Tilamad madlaw mo. Sabali da gijay. Sabali mat ni Margie. Agyaman akmanin iti panangipasyar mo kanyak dito'y parke. Awanan yaman na. Basta sika. Agahawitan. Ang mga nusap-sapulan na kaninanang mo. Itulod na kon. Tapno makaawit ka matan. O sige, itulot kan. Ang mga numadanagan ng tibosyo. Uwan nga ron. Nakababain kan kwa na. Oh, apay kasta tilangam, friend. Adda ka di parikot mo? Ang ikwa. Saan ka mat-asigod akasta Wano, nag-break kayon kiniriko. Saan? Saan kami nag-break? Anya nga rin ti parikot mo. Ibagam ko makanyat. Gayam na. Apay, awan ti panagtalik mo kanya? Masikogak, friend. Anya? Diyak amono anya ti aramidak. Ngam, amo ka diniriko ti may papan iti dayta? Saan pa'y? Ay sus, ipakamom kan kwa na. Itikas na, maamon na. Ibagam matan kini Auntie Emily. Itikas na, amo na. No kayat mo, kadwaan ka. Anya ti aramidan ni Margie. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryatay wita alawas anapaulwan. Serbedora. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Margie ti panagayat ni Rico. Naragsakan mat ni Jenalyn agayem na, para kenkwana. Ken kastamot ten dagiti gagayem ni Rico, para kenkwana. Pinalagipan mat ni Nana Oping ti anak na. Ano addaman ti kayan ayat daytoy, kat siguraduan na amagustuhan na. Ken impalagip na, ati kayat na apara iti anak na. Kat ti babae am aipan nakkel iti kaadwan. Iti panagsarita da Margie kan Jenalyn. Adda nadlaw ni Jenalyn iti gayem na. Papagayam, denggan tituloy te seryetay ita alawas anapauluhan. Serbedora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya nga rin ti parikot mo. Ibagam ko makanyak. Gayam na. Wano, awan pa nagtalik mo kanya. Masikogak, friend. Anya? Diyak amono anya ti aramidag. Mariribo ka na. Ngam amo ka diniriko ti may papan iti dayta? Saan pa'y? Ipakamom kan kwa na Itikas na maamon na. Ibagam metten kini Auntie Emily. Itikas na, amo na. No kayat mo, kaduan ka. Madanagan na, friend. Diyak amono anya ti reaction da. No bilang laang. Kat, anyangin nga rod. Alangan, asaan mo nga ibagakan kwa na? Niri ko ti makatulong itaken ka iti dayta a sitwasyon mo, friend. Ne, abay nga pare. Kasla na unag ti pampanunutan ma. Abay nga minaya, anya ti parikot. Agsubsubli ni Jane. Anya? Ni Jane nga ex-girlfriend mo? Uwan pare. Anya? Mariribo ka na. Jack amo no niya ti aramidak. Aklunak nga dapay na panagayat ko kankwa na. Ang no apay ano kaano nga adan ni Margie. Isumot ti kayat na panagsubli. Ay saus, narigat dayta sitwasyon mo pare. Ang adagan ka dayta. No asino tinatimtimbang kadakwada. Oh, itaman pa'y akas tatila nga manakaw. Adda ka di parikot mau, ajak amaw. Ibagam no anyaman dayta. Iti kasta, amaw.
Kan matulungan ka. No addaman may tulong ka. Parikot ko nga ni Jane. Ha? Kaya't na tagsubli. Amok nga ay ayatang pailaang ni Jane aging gaita. Anya pailaang nga itar aramidang. Subliya mo na. Nanang, ay ayatak mo ni Margie. Ay narikaw. Oray saan ko pa'y anakit kita dayjay a Margie iti personal. Amok anatimtimbang ni Jane ngam isaw. Ni Jane adda amin kan kuana ti kayat ko iti may samanugang. Adda kabailan na iti biyag. Diadal, kan adalangana. Saan laeng abasta-basta langa. Iso tay makuna ang maipanakal iti kadwan. Anya? Iso asinamon da dya Margie. Ni Jane ti kayat kaw aparakan ka. Hello, Margie. Hello, Rico. Kumusta ka? Apay, asaan ka mo nga agte-text? When nag-chat ka niya. Anya ka din di mapaspasama kan ka. Okay lang. Awan parikot. Makumikumak lang ita. Iso ajak o na makatext. Kan makaawag. Kasta ka di? Huwag gaya. Kaano nga umay ka? Ada ko maibaga. Anya dita? Ibagak tulangan, inton umay ka. Sige nga rad. Umayak ta. Apay dito pregnancy test. Ngayon nyawat mo kanyak. Masigugak. Saan mo ka di anang nagtimbagak? Apay, akas ta ti reaction mo. Sigurado ka kaditi dahi tangay bagang. No iti panagkunan katagang angawag. Nagbidot ka. Saan anasaya at nga angaw ti kastoy, dubilang laan. Anya? Diyak ka mo na apay, akas di mo tanari ko kanyak, friend. Ha? Idinamo na ama si Kugak. Kas na nagbaliw matan, ti pa nakilangan na kanyak. Ay na friend, di ka kadin mas daaw. Kaadwan alalaki itapanawan, no naaladan ti kayat da, iiwan ka sa ere. Kasta. Kasarita man na yung bag ni Rico. Saan anasaya at dadya nga impakita na ken ka. Rumbang atakderan na ti obligasyon na ken ka. Nang runa iti agbalin nga anak yo. Nanang, ada ko man napatag nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ka. Masikog nga minin ni Margie. Namabaling kat agnaid payla diti balay. Anya? Pangasiw na. Di kayo kumagkad-kad. Italang agkid dawa kada kayo iti pabor. Anya tinararamid mo, Rico. Kasanon ni Jane iti kastang inaramid mo. Imbagak matkan ka ani Jane, ti kayat kong agbalin amanugang saan ka day. Anya? Ha? Iti kaano man. Jack maklaw na di Margie. Nagan na pailaang, Jack magustuanan. Mariribu ka na. Diyan mo da ramida, pare. Adagan ka day ta, pare. Adda ka man iti husto nga edad. Alangan mat, ngagpaisuro ka pailang itinam. Nga oray may papanin ka na ayat. Saan mat Saan la da ita ti parekot ko? Anya pare? Diyak may libak. Ay ayat agpailan ni Jane. Iso ti kayat ko makaden na iti itong palbiyaga. Masigugmatan ni Margie. Anya? Kaya't mo asawan, saan mo atakdaran ti obligasyon mo kini Margie? Takdara ti obligasyon ko. Kasama ti agbalin nga anak mi. Ayan pa nagrik na. Kasla na po kawan ti panagayat ko kani Margie. Ni Jane ti ayayata ka. Unay kan pare. Saan mat nga ayam dagiti babay, tapno kasta ti aramidem. At damat rik nada masaktan. Nang runan ni Margie. Ha? Agpanunot ka na imbag pare. Narigat ti agdardarasudos. Mabainak met ngamin nga agdamag iti gayem mo, Jenaline. Auntie. Amangan ngamin no panunutan na, apakibibiyangak tibiyag na. Saan mo't siguro akas na, auntie? Kat,
Anyat ibagbaga na maipapan iti boyfriend na. Ay, day tangarot ti parikot na, auntie. Saan ang masigurado ni Margie no disidido ni Rico atakderan ti sikog na? Anya? Maasyanak iti gayem ko, auntie. Ninamnaman na adwada asumango iti sitwasyon da ita. Ngam kasla saan mo't? Saan pa yun nga imay nagparparang ni Rico dito'y bar? Manumot ten alawas. Wen ngagpaiso, nadlaw kumot da ita. Kaasimot ni Margie. Bayam, numara na karumwar iti silid na. Kasarita. Ala, umanugotak nga agnaed kayo dito'y balay. Ngamjak kaya ti buhay prinsesa, ah? Nanang. Ibagam iti dayja amarjay, dagiti jak kayat, kan dagiti banag akayat kao. Iti kasta, aware iti panagnaed na dito'y balay. Uwe, nanang. Di kayo madanagan ta saan asadot ni Margie. Amuna ti agtrabaho iti unag ti balay. Nasayat no kasta. Rumbang lang nga muna. Tanusan, talaga saan kamay nga kinaawatan. Umanugot ak nga agnaed ta iti balay. Iso na lang, numaanusam ni nanang. Ha? Istrikto ni nanang. Ado dagiti banag adi na kayat. Iso, pasensya ka kuman. Anusam asikati agad jas. Okay lang ang kanya, Rico. Awan parikot iti dayta. Nagpakada ka ni ti boss mo? Saan pa'y? Panggap ko ti agpakada inton malam. Kalpasan ti panagpakada. Umawag ka kanya. Tulungan ka ang mga iti gamit mo. Agyaman ako na, Rico. Anya ti planom ita balasan ko. Auntie Emily, sapay la ko mata maawatan dak. Kabailak pa'y mo tiyak trabaho. Iso na laang tasaan akayat ni Rico. Ngamin, medyo madlawan ti tiyan ko. Maawatan ka. Awan parikot. Sabay la kumata agtalinaed lata ti ayat ken ornos iti nagbaetan nyo. Agyaman ako unay, auntie. No makipagnaed ka iti pamilya ni Rico, anusam, sika ti agad just. No nasken nga awatem ti amin, aramidem. Wan, auntie. Kat no bilang man ta makapagpas ngay kanto, kat kasapulam tumanen ti trabaho. Umay kalat ta ditoy. Welcome ka ditoy. Agyaman na, auntie. Nakasingsingpot kayo unay kanya. Ay na, sapay la kumatag kinaawatan kayo iti ina ni Rico, friend. Dayta nga ro ti pagdandanagag. No ngamin agis istorya ni Rico. Kanayon na nga ibaga nga istrikto ti inana. Pakibagayam latan. Saan mat siguro abasta agis strikto latan no awan ti makagapo. Ay, sapay kumaa. Oh, adaytan. Lugan ni Rico tinagsardeng iti batong. Ingkan. O sige, inakon, friend. Agan-anad ka, ha? Nainba nga oras yun, Nana. Kastamat kan ka. Wundayam, sakbay anagam-ammo kayo iti anak ko. Anya ti sigod at trabahom. Kwa, awan, Nana. May saaklaan nga babaunan. Anya. Nana. Tapno ammom, Anya. Jay ex-girlfriend ni Rico. Kayat na ti makisinoblan iti anak ko. Ito kada day, Jay. No saan ka kumaamasikog, sinublian ko man ni Rico day, Jay. Anya. Amok nga gaita, kat ay-ayatan pa'y laang ni Rico ni Jane. Iso asan ka amang namnama, nga ayatan na ka. Nana. Inar-arapaap ko at imaasawa ti kakaiso ng anak ko, kat jay adda kabailan na iti biyan. Tay babae, ama ipanakal iti kaadwan. Angam, babaunan? Nana, saan kumamot akas tati pa nagsasauyo? Apay kit dinasan, kat pudno man. Naimbag kumanubak ng kaakaskin ni Jane. Ngam saan man? Apay akas tati lang.
Apay ngagsangsangit ka. Nasayaan ta si Mang Patkan. Agpudno ka man kanya, Rico. Pudno ka di nga ada ex-girlfriend mo, ngagnagan iti Jane. Akayat na ti makisinubyan kan ka. Ibagam kanya ti pudno. Sino ti nakaibagay ti dayta kan ka? Saanan anas kan nga ibagakpay? Isu ka di ti makagapo. No apay akanayon asaan ka amakaid na. Isu ka di ti pampanunutem. Margie. Isumungbat ka. Wen. Pudno. No sino man ti nakaidanon iti daytaken ka. Pudno. Aging kay ta. Ay ayatag pailan ni Jane. Ay ngem gaputa masikog ka. Napilitan na ka nang yawid ken ka dito'y balay. Ngem saan na kayat asawan dayta. Ngayayatan ka. Ipagpagapok lang iti agbalin nga anak ta. Anya. Anya ti pagbanagan ti ayan-ayat da Rico ken Margie. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti seryetay itaalawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsak da Margie ken Rico iti relasyon da. Kanayon ti panagpasyerda, kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagparik na ni Jane, ti ex-girlfriend ni Rico. Mariribukan ni Rico, no anya ti aramiden na. Pinalagipan mat ni Lester ngagpanunot anaimbag, nang runa ket masikugan ni Margie. Gapuken ni Jane, nagbaliw ti panagayat ni Rico ken ni Margie. Ngem napilitan latta daytoy anang yawid ken ni Margie, ijay balayda. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay itaalawas ana pauwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agpudno ka man kanyak? Asino ni Jane nga ex mo? Akayat na ti makisinubyan kan ka. Ibagaman kanyak ti pudno? Asino ti nang ibagakin ka iti dayta? Saanan anas kan nga amuam no asino ti nang ibaga? Ti salsalud-sudak. No asino ni Jane? Isu ka di ti makagapo? No apay akanayon ka asaan ang makaid na? Isu ka di ti pampanunutam? Margie. Sumungbat ka! Wen. Pudno dayta. No asino man tinakaidanon kan ka iti dayta. Pudno. Kat aging ka ita. Ay ayatat pailan ni Jane. Ngem gaputa masikog ka. Napilitan ak amang yawid kan ka dito'y balay. Ngem saan akayat asawan dayta nga ay ayaten ka. Impagpagapok lang iti agbalin nga anak ta. Anya? Pakawanin na ko, Margie. Ngem nagsubli ti sigud a panagayat ko kini Jane. Kat ita, uray anya ti aramida. Saan ka amaayat? Akas iti panagayat ko ken kuana. Apay anaramin mo kanyak ti kastoy Rico. Sa anak mo nagkurang kan ka. Impay ko amin na panagayat kan pamatag kan ka. Ngam apay. Pakawanan nak. Ngam uray anya pa'y tararamida. Saanan ngagbaliw ti riknak? Wen, inayat ka. Ngam manipod nagparik na ni Jane kanyak. Nagbaliw ti amin.
Kaya't mo asawan. Pinagayayaman naklaan. Saan? Inayat ka mat itinapod na. Ngam idinagsubli ni Jane. Nagbaliw ti riknak. Iso apakawanin lang. Adakan kami na desisyon. No agtali na kalatay ti danak. Iso na lang. Tadimon mauray amaayat kamanen. Salbang kitde. Nana, apay nga akong ungat kayo. Di nakman kasarsarita si Kamarchi. Agborborak ti darakan ka. Awanan kay tibain. Waitress kamot gayam. Kat ijay gayam bar tinagam-amwan nyo kin ni Rico. Nana, uwan, pudno na ita. May saak a servidora. Nga mamati kayo man wano saan. Tila ang trabaho ijay kat ag-serve iti arak. Awanin sa balipay. Ulbaud! Nana. Iti kaano man. Saan ka maaklon para iti anak ko? Apay mat ngamen at ikinaado ti babalasang amabalin na nga arman. Si kapay laang amay sa waitress mat. No sa dino abarti ng pidpidutan na kan ka. Anya. Iti kaano man. Saan ko nga inarapaap ang makaasawa ti anak ko iti kaskan ka? Ha? Waitress, ti maasawa ti kakaiso ng anak ko? Ay, pakawadam! Nana, uray waitress sa klaang. Saan nyo kumamot nga ibaba ti panakita yu kanyak? Pudno abar ti nagamamuan mi. Ngam, nadalusak ang babae. No ti panagkunam kat mamati ak iti ibagbagam. Nagbidot ka. Iso apumanaw kan dito isang wanak. Tamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Ay, Rico, aya. Nalaing kamot iti panagkunak. Ngam apay anagbalin ka amaag iti daychay amarchay. Nanang. No di mo pa ila papanawon dayja babae. Siya kun amis mo ti agaramid iti pamuspusan tapno pumanawan. Anya ka din day tangay bagbagayo, nanang. Amuyo mat amasikog ni Margie. Ipagpagapuyulatan iti agbalin nga apo ko yo. Anya? Apo ko kunam? Ha? Masiguradom ka day asikati amatisikog na. Ha? Iti kasjay at trabaho na. Imposible asikati ama. Nanang. Iyawid mo kit din ni Jane dito'y balay. Iti kasta, mapilitan nanday ta amarjay apumanaw. Diyak kayat akit kita unti panagrup-rupa na. Nang runa iti naamwak a waitress mo't gayam. Ti awanan pa in a babae. Trabaho ti saan anakaturpaw. Nang ko amin dagiti nagsaritaan nyo iti inam. Adda akla ang itilikudan nyo itay. Margie. Talaga gayam adi na kun kabaulan nga ilaban iti inam. Gaputa day giant a chain ti ay ayatam. Sipod pay. Amomon amay saka servidora. Amomot gayam asaan akas kanyak ti kayat ti inam. Ngam apay ang nagdaton kapay laang kanyak. No amukla kumakas to iti pagbanagan ti ayan ayat ta. Idi pay lakuma aliniklikan ka. Saan ko nga ipili ti bagikan ka nga ayatan kan ipategnak. Ngam sapay ko ma. Ta ipaay mo ti pagrebengam kas ama. Iti agbalin to nga anak ta. Di ka madanagan. Sa anak to nga agkurang iti agbalin nga anak ta. Day talaang ti kidawakan ka. Ano sak ti makipagnaad kan ka. Aging ga ama ipasngay ko ti anak ta. Apaman ang makapagpasngayag. Agawid kamin ijay lugar mi. Naimbag man ka nakapasyar ka dito'y bar ita, friend. One friend. Ay, kaslang mapagtitak iji balay dari ko. Gapo iti kapapanunot ko no anya tinaskan nga aramidag. Ha? Inam abulan ng tinapalabas. Manipod na kipagnautak ijay.
Pulos adyak narik na ti panangisakit ni Rico kanyak, iti inana. Anya? Imparupan na launay kanyak, aday ji adji inti napatid kan kwa na. Ay, unay matan na di ko. Nasinpad mat iti panagkunak. Nagbigdutak mat gayam. Awanin, friend. Saan akon amang namnama ama isublipay ti sigot alinangan mi. Anya nga rin ti planom ita. Alangan mat nga agan anos kalatay ti dan na day nga awanan bain ariko. Planong ti agawid iti lugar tayo. Ha? Oray kas ti tinapasama kanyak. Amok at ti pamilyak latta ti mga klon kanyak. Wala. Nasaya at day taan na panunot mo. At least ijay, ada ni tatang mo at tumulong kan ka. Saan akas itiina ni Rico? Kasla demonyo. Awan konsensya na nga ina. Nukunam nga agawid ka iti lugar ya. Addakan ka dayta, Margie. Agawid ak talaga. Saanak ngagpangadwa iti desisyon ko. Adakan ka, no agpas ngayak at umay ka. Pagyamanak dayta. Ngam no saan, ayos lang. Margie. Sapay kumatag na nayon tiragsakyo iti dayji adjin. Saysaya atam ti biyag mo, Rico. Sapay la kumatamagunod mo tiragsak akayat mo. Adyak kabaulan nga ipaaykan ka. Di ka madanagan. Sana kang agkid daw iti oras kan atensyon mo. Banag apagayatan ti inam. Oh, Margie! Naimbag nga oras yo, Auntie Emily. Di magasak tagpakada akla kumakan ni Jenaline. Mabitlaan. Apay ang nagdakkel ti bag mo. Sa dino ti papanam. Agawid ak ijay lugar mi, Auntie. Ha? Apay ni Rico. Adan sa bali a babae iti biyag na, Auntie. Anya? Nagsinublian da iti sigod a kaayan-ayat na. Iso ni Jane. Ken maysa, iso ti kaya ti inana a para kan kuana. Anya mo tanaklasit pa nagpampanunot ti maysa nga ina ti kasta. Masikog kapay, ngam di damadla na asyan kan ka. Nang runa ti inana. Wan nga rod, Auntie. Manu abulan ang nakipagnaeda kadakwada. Ngam jak pulos narig na ti ayat kan panangisakit da kanyak. Una yan. Ala, agan anos ka balasang ko. Kabaulam dayta. Numabalin la ko mga agyan kalatan dito eh. Ang sana mabalin, gaputa masikog kamat. Kan umadanin ti panagpasngay mo. Wan nga rod, Auntie. Kat agyaman ak unay iti kinaanos yu kanyak. Awan anyaman na balasang ko. Aywanam kit di anaimbag ti agbalin nga anak mo. Di mo baybayan. Kat no kasapulam ti tulong, awagan naklatta. Agyaman ako unay kada kayo. Auntie Emily, agyaman ako unay. Agawid kagaya man, friend. One friend, total. Awan matla ang lugar ko iti ayan dari ko. Sige, kat agan-anad ka ha. Kas itinako na ni Auntie Emily kan ka. No kasapulam ti tulong, umawag ka laang. Agyaman na ka talaga. Nakasingsingpot kayo unay kanyak. Awan ti sabali nga agtitinulong, no saan ada tayo matlaang. Agsubli akto, friend. Saan man nga iti kabiitan a panawan, ngam addan tulad ta. Amok nga agsubli akto pay. Promise mo day ta, ah? Namnamaot day ta? One friend, ipasiguradok day ta. Ay na, nasaya at nagawid ka, anak ko. One tatang, ngam pakawanin da kuma. Nagbidotak. Saan kami matkat nga agong ungatkan ka, anak ko? Iti anyaman na panagbidot. Pamilya lata, ti ad-adda makaawat. Agyaman na, tatang. Kart, kumusta matan ti ama ti agbalin nga anak mo? Naragsak iti din natin sa bali a babae.
Nga maayos lang kanyak. Awan parikot. Kabaulak apadakkelan ti agbalinto nga anak ko, tatang. Saan nakagkidaw iti sustento iti amana. Anak ko. Nagsakit para kanyak tinapasamak. Ngam sa anak nga agpaabak. Lumabanak para iti anak ko. Saan ko nga ibabati kinatao? Gaputa awan dakes nga aramid ko. Nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Saan arumba nga agpaabak ka iti anyaman apan nakaupay. Wano pan nakapasakit. Wan tatang. Kasta talaga ti aramida. Nasaya talagang with girlfriend. Ay na, nagpintas ka matan ama si Kug. Siguro, babae, ti agbalin nga anak mo. Sapay ko mga ruta kasta. Di mon panunutan ti naglabas mo, friend. Ti agbalin nga anak mo, ti pangipamaysam iti oras kan atensyon mo. Ay, adu, dagiti single mothers ang nagbalin a successful iti biyag. Pudno day ta anak ko nam, friend. So ano di nakamantakdaran dyan ama ti sikug mo? Ay, bye-bye amon. Ipas ngay mo kit di ta anak mo. Ay, wanam. Ay, wan gayam. Amom, adda dyan kapsat ni nanang. Kasangsangpot na anak gapo iji abroad. Ay, amangan no kayat mo tumat ti abroad. Mabalin na kaatulungan. Ni, kayat ko agabrodak to. Inton addan to 2 atawan ti anak ko. Mayatak iti insingasig mo, friend. Anya ti sumarunong aramiden ni Margie. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay wita alawas anapaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Margie ti maipapan iti ex-girlfriend ni Rico. Kinumpronta na daytoy, ngam nakunan ni Rico, asaan arumbang ang makibiyang ni Margie. Saan latamat ang nagbaliw ti panakilangan ni Nana Openg, kan ni Margie. Agingga asaan ang nakaanos ti balasan. Isu anagawid iti lugar da. Iti kadana iti lugar da, saan asinarsarungkaran ni Rico daytoy. Nudiket nagsapul iti sabali a babae. Kalpasan ti 2 atawan, nagdesisyon ni Margie nga agabrod, ket napagasatan ti balasan. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay ita alawas a napaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di mon panunutan ti naglabas mo, friend. Ti agbalin nga anak mo ti pangipamaysam iti oras kan atensyon mo. Adu, dagiti single mothers ang nagbalin a successful iti biyag. Pudno day ta ko nam, friend. Isu ano di nakamantakdaran je ama ti sikug mo. Bayam, ipas ngay mo day ta. Ay, wanam. Ay, gayam. Adda je kabsat ni nanang. Kasangsangpet na lang ang naggapo ija abroad. Amang ano kayat mo tumati abroad? Mabalin na kaatulungan. Agyaman akno kasta. Inton 2 ton ti tawan ti anak ko. Mabalin konton ti abroad. Oh, sige. Takasaritak ni Auntie Sofia maipapan iti dayta. Nay, malidliday ka man ay anak ko. Tatang. Di ka kumamat agliday iti kasta. Diyak kaya't makita ka akasta. Rumbang kumaan aragsak ka. Gaputa manulangan alawas, agpas ngay kan.
O nga ro, tata. Nga malidlidayak la ang amang pampanunot ka ni Rico. Umadaning di pa nagpasngay ko. Nga maging gaita. Kaslaawan la tabibiyang nakada kami, iti agbalin nga anak mi. Ay, anak ko. Saan laeng akasla? Tatalaga kid nga awan bibiyang na. Ngam saan kumaaday tati makagapaw, tapno mapukawan ka itinamnama. Tata. Adaw dangitiin na, asan at tinakderan dagiti awanan bain a lalaki. Ngam nagbalin damat a successful iti biyagda. Tata. Isu arumbang, akanayon anapig sa tipakinakam mo, anak ko. Di mon panunutan ni Rico. Ti agbalin nga anak yaw, ti panunutan mo. Manungal daw dyan nagsaro no ahali di nga awan trabaho tayo pare. Di mo madgayang pinasyar ni Margie di lugar da. Awanin ti makagapo. Tapno mapan ko pa siya rin, pare. Anya? Isu ti pimanaw. Isu ti kayat na. Kan may sa. At dan baro a girlfriend ko. Una yan? Wen pare. Ni Hana. Adayo ana pimpintas ngam ni Margie. Una yan daytan pare. Saan pa'y ana ipasngay ni Margie ti agbaling nga anak yo? Ngamita? At damanen kabarbaro a kaayan ayat mo? Gagangay iti baro, pare. Kan kang runaan na. Guwapo. Ay na. Maragsakan ako na'y parakan ka na ka. Nanang. At dagaya man baro akayan ayat mo. Wananang. Ni Hana. Wow! Panag ko na. Magustuak na dya babae. Nagan na pailaan kat magustuakon. Sigurado dahi tananang. Ngamin, napintas ni Hana. Nasaya at no kasta. Nasaya at no saan akaskin ni Margie ti ugali na. Ay saan, nanang? May pasiguradok dahi takada kayo. Kat kaano nga rod nga umay mo ipasyar dito'y balay. At danto, nanang. Ngam saan pa'y nga ita? Mabiit na ang Auntie Emily. Ni Rico di nakatugaw ijay ikid. Uwan nga agpaisoan niya. Mabiit lang. At damot ti babae akadwa na. Uwan nga rod, Auntie. Kat nag-sweet da adwa. Siguro, isumanin ati baro a girlfriend na. Anya. Ay, una yan, day taari ko. Masikog pailaan ni Margie. Ngam kastamot na ti aramidan na. Ti awanan bain. Ibagak ko maday to'y itigayim ko. Ngam jak kayat nga adalaang ang ma-stress ni Margie. Gapo iti kastang aramid ni Rico. Awan saan mo nga idanon itigayim mo? Ibagam tulatan no makapagpas ngayon. Ay na! Nag-cute mo't kanday ta anak mo, friend? Nag-cute akmat ngamin nga inana. O, di cute. Sika talaga. Kunaklakit din no ibagam a-cute ngamin ti amana. Ay na, friend. Pangaasim ko mata saan mo nga ipalpalagip ti amana. Awanan day di kanyak. Kan linipat ko ni Rico. Kas ama ti anak ko. Ha? Manumot din abulan ti napalabas, manipod impas ngay ko ti anak mi. Nga maging gayta, awan lata. Di naman lamalagip ti anak mi. Talagang awanin bibiyang na. Ay, una yan ti kastaya. No apay mat ngamin nga adda, dagiti lalaki akasta ti panagpampanunot da. Kunamla no makapataar ti kinababaero da. Babaero ko nam? Katuan. Saan aya nga imbagakin ka ni Ginalyn? Tinakita na? Anya ti kayat mo asawan? Ay, pasensya ka lakuman, friend. Ngam, amok ngamin nga idi pailaeng kat adan sa bali akaayan ayat ni Rico ijay syudad. Anya. Mabiit man nga ang Rico. Ha? Nasayaan ta nagranat na.
Asino jay babae akanayon akadwam nga umay ijay bar no itirabi? Ni Hana day jay. Iso ti girlfriend ko. Anya? Apay. Unay kamutan. Talaga gayam nga insukat mon ti gayam ko. Naimbag kumamat no suportaram ti anak yo. Ngam panagrik na kat saan mat? Jenaline, nuan yaman ti aramida kiti biyag ko. Awanin bibiyang mo. Anya? Saan ka matapakibibiyangan niya? Ket, anya nga roday ti ngar aramidem. Di mat pan nakibiyang. Panangisakit ko laang itigayam ko. Saan kon nga ayatan ni Margie? Idi pa'y laang. Iso apang ngasiman. Saan mo ko mga ipilit jay tao asaan kumet nga ay ayatan? Ay, unay hindi kastoy, tatang. Nay, apay anak ko. Ipagarup ko no saan apod no ti madamdamak ko. Ngam nagbidutak. Pudno mat gayam. Anyat kayat mo asawan. Nga dan sa bali akaayan ayat ni Rico. Anya? Uwan, tatang. Idi pa'y lamas si Kugak, addan. Ay, unayin nga ugali ti babaero na ita. Ay, kunamlanon na yung tibiyag na ti kinababaero na. Okay lang kanya, nga oray ag babae iti mano. Basta panunutin na kumati anak ni. Ngam saan mat? Ala, hambay amon anak ka. Total, napigsaak pa'y lang mat amangaw awer iti apok. Kabaalak pa'y mat anak ko. Isu ang makatrabaho kalata. Iti kasta, makaurnong kalata. Wen gayam, duwa atawon matan ti anak mo, friend. Wan, Amangan no kayat mo ti agabroad. kinapudno na, daytang roti pampanunutak ita. Kayat ko talaga ti agabroad. Nasayat no kasta, friend. Kat? Anya nga ti planom ita? Disidido ka kadin? Itikas na. Kasaritak ni Auntie Sofia no anya ti makunam. O sige, mayatak iti dayta, friend. Ay na, anak ko. Manulangan nga aldaw ti urayan. Flight mode. Wanyaro, tatang. Ay, kinapudno na. Nadagsan ti baro ko. Ngam, para dayto iti anak ko. Kada kayo. Aramidat dayto para kada kayo. Para iti masakbayan tayo. Maawatak tirik nam, anak ko. Ngam daytoy, ti kanayon mo atandaanan. Anus laeng, anak ko. Addan tulat ta. Wan, tatang. Saan mat siguro nga agnanayon akas to'y tibiyag tayo. Husto ka, anak ko. Basta lakit dinagagat ka. Kanawan, ti mapaspasa kita matao. Isungawan ti imposible, itikaskan ka. Agyaman ak unay iti kanayon nyo apanang palpalagip kanyak, tatang. Kasla kaano lang, iti-adak iti Pilipinas. Ita, adakon ditoy. Ngamita, adakan dito'y abroad. Wan nga road, friend. Nagbingit at talaga ti panawan. Katuan na, iswa di mo mapupuutan. Itisaan nga agbayag, makaawid kanton. Wan nga road. Wan gayam. Adda good news ko kan ka. Oh, anya na ita? Nasingpat at talaga dagiti amok. Amom kadi, nakuna kanyak di amok a babae. Ano kayat ko? Tulungan nak nga ituloy man hindi panagadal ko dito abroad. Ha? Imbagana kan katikasta? One friend, iso anak karagragsakak. Gaputan nakaranaak iti amo akas kadakwada. Ay na, nagswerte ka matan, friend. Oh, Kat, anyang itimbagam? Siyempre, saan akon anak kadkad. One, kunakon. Ay na, congratulations. Friend, agyamanakan ka ha. May saka alalaki,
Makunabakla, ngam nakasahisaya at kakanyag. Agyaman ak unay, friend. Hello, friend! Kumusta? Nasaya at lagta, friend. Sika, kumusta ka magtan? Ni Auntie Emily, kumusta? Nasaya at kami lagta. Wow! Umapala ka talaga kan ka, friend. Oh, tapay. Nagpintas day tayo uniform mo. One friend, kinapudno na. Private school dati pagad-adalak ita. Wow! Nagswerte ka talaga. Wanya rod, makunak at talaga aswerte, ah? Gaputa saan lang ang babaunan ti pagnibilibilangan dagiti amok kanyag. No dikat, kapamilya. Nagasat ka talaga, friend. Ngamin, nakatumpong ka itinasingpat nga amo. Sige, ituloy mo ti panagadal mo. Amok ang makaturpos ka. Manumot ten adaras nga embagaken ka nga ipasyar mo kumamot ti kaayan ayat mo dito'y balay, anak ka. Di kay ka di madanagan, nanang. Umadanimot ten ti panangipasyar ko kenkwana dito'y balay. Nasaya at no kastanak ka. Tapno maamamok mo ti agbali na manugang ka. Katuan mo ta, nanang. Ipasyar ko dito'y balay ni Hana iti kabita na panawen. Namnamaak day ta, anak ka. Dito gayam ti balayo, honey. Nagatayo mat. Wan, hani. Medyo adayo. Ngem, ayos lang. Sa bagay, ayos lang mat para kanya. Tas ikaw mat ti kaduak. Ala, agtugaw ka lang dito'y salas, ah. Tayo nakayaban ni nanang. Sige. Kan, yalanak matan iti danom, ha? Mawawak ngamin. Okay, mabitak lang, honey. Ha? Danica? Ha? Si katikayan ayat ti anak ko? Awanan ko iti boeng! Di ka pa'y lanapnak at ginadaol mo ti pamilya? Sa ita, ti anak ko man ang tibik-bik ti ma'am? Mabit man lang, nanang. Diyak mawatan. Apay akasta ti bagbagayo kinihana. Ha? Saan ahana tinagan daytoy a babae? Anya? Iso ni Danica, may samot lao itres. Saan laday ta? Agsalsala pa'y iti sangwanan dagiti customer. Anya? Daytoy jay babae anangal lilaw idekin ni tatang mo. Iso ti makagapo, no apay anadataol ti pamilya tayo. Sakbay api musay ni tatang mo. Hana, anya ka din daytoy. Ay, Rico. Pakawanan ako, ma. Diyak ninamnama nga isugayam ti inam. Wan, siyak ti ina ni Rico. Awanan ka itibain a babae. Awan konsensyam. Iti ka anuman. Saan ka amaaklaw amanugang? Iso nga itapay lang. Likli ka mong ti anak ko! Anya ti aramiden ni Rico itinaduktalan na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay itaalawas anapaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay itaalawas anapaulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Rico, saan ahana tinagan daytoy a babae? Anya? Iso ni Danica,
May sa a waitress iti inuman ijay town. Ken saan laabas ta waitress? No di kat agsalsala iti sangwanan dagiti customer. Anya? Daytoy jay babae anang lilaw iti daydi tatang mo. Iso ti makagapo. No apay anadataol ti pamilya tayo. Sakbay apimusay daydi tatang mo. Hana, pudno ka di daytoy. Rico, pagawanin na ko ma. Diyak ni namnama nga isugayam ti inam. Wan, siyak ti ina ni Rico. Awanan ka itibain. Awan konsensyam. Iti ka anuman. Saan ka maklon amanukang. Iso nga itapay laang. Liklikam on ti anak ka. Ay, ayatak, Rico. Awanan ka itibain. Liklikam ti anak ko. No di mo kaya't amay sang maka. Apay adi mo imbaga kanyak. Asi kagayam tinagbalin akirida day di tatang ko, Hana. Pagkawanin na ko, Mariko. Saan na ka nagbalin nga open kan ka? Naginimadag. Nga may salang di masigurado para kain ka. Tinapod na panagayat ko. Ulbod, iti ka ano man, saan ka nagbalin anapod no kanyak? Awanan ka itibain. Manipod ita, agwin na swastan. Nagilimod ka kanyak, inlimod mo tipod no at trabaho. Rico. Kunam kanyak nga agtrabaho ka iti paglakwan iti kawas. Ngam saan mo't gayam, taman nalakamot gayam iti may sa abar. Rico, iti day jay. Ngam saan itan? Nunam na maam kat ayaten ka akas iti sigod. Nagbidot ka. Iso nga aglinipatan. No insapsapam ko mga impasyar day di babae dito'y balay. Naamam ko maadagos ti kinapudno. Nanang? Ti kinaado ti babae dito'y lobong. Day tiya'y paimot a babae ti nasarakam. Awan mo tinay bagbagayo kanyak. May papan iti nagbalin a babae day di tatang. Itataam mo mon. Pangaasim tawaswasamon ti relasyon nyo. Winaswas ko, nanang. Idi pala namin sangal daw. Nasaya at no kasta. Tanusan, amangan no anya pa iti maaramid ko iti dayjay a babae. Hello, anak ko. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Ay kat nasaya at lata. Ay won gayam. Nakitak dya impos mo iti Facebook. Ay na, nakagradwar ka gayam ay. Wan, Tatang. Congratulations, anak ko. Proud da asyak ti amam. Ket amok nga oray da ito'y anak mo. No bilang ta makaawatain. Maibaga namat a proud ken ka nga inana. Agyaman ako, nay, Tatang. Kinapudno na. Nakaragran sakak ita. Jak impagaro, amaragpat ko da iti apagtang itibiyag ko. Panagkunak, edi adaak pa iti ta Pilipinas. Agpatinggaak lang iti kinaservidora. Ngam nagbiddotak gayam. Kas iti kanayon ko nga ibagaken ka, anak ko. Awan imposible iti kasken ka. Ket ulitak manan kablaawan ka iti panaggraduar mo. Di da ka man makadwa ita. Ngam orayan me ti panagawid mo. Ay na, makapaproud mo ti Margie, Auntie Emily. Ha? Naggraduaran, Auntie. Oh, kasta ka di. Bilibak mo't iti day di abalasang. Awan makunakkan ko na. Wan nga rod, Auntie. Kasla ka ano laang, idi adda dito nga agi-serve iti ara. Ngam ita, nakaturpusan. Kat, naibaga na kadikan ka, no kaano ti panagawid na. Naku na nga agawid ka no kalpasan ti upan abulan. Nasingpot dagiti amo na, Auntie. Iso nga oray saan pa analpas ti kontrata na.
mabalin na ti agawid. Nga, agsublimot lang. Nagasat jay gayem mo. Gaputa uray ka sa nutrigat ang napasaran na idiadapay laang ditoy. Nga, successful mat itan. Nakaturpos, kan nakaurnong pa yan. Ayun, auntie, kinapudno na, nagdakkel di balay nga impaaramid na iji probinsya. Nakita ko din na minsan ang nagawid ha. Sapay la ko mga rod. Tagtultuloy ti swerte iti biyag na para iti pamilya na. Paririkaw, nakitam ka di post ni Margie iti Facebook na? Ha? Nga niya. Impos na idi na minsan nga aldaw. Naggraduar mat gaya kain. Anya? Ni Margie? Naggraduar? Tilamok may papankan ko anak at nag-abroad. Well, nag-abroad. Ngam pinagadal dagiti amo na. Kastamat ti damag kaw. Anya? Apay, saan mo a friend iti Facebook? Saan pare? Kinapudno na. Imblock ko iti. Mabainak mat amang yan black manan kan ko na. Nang runa ita. Tanak ko naman nakagraduaren. Jakman am mo ngamin kan ka pare. Anya ngamin ti inararamid mo. No mabalin la ko mga isubliti na palabas pare. Inaramid kon. Ay, dayta ti kanayon nga ibaga ti kaduan. Maudi talaga ti babawi. Iswa masapol, anad tayo, iti anyaman nga ramidan tayo, pare. Husto ka, pare. No para kanyak, nasaya ta babae ni Margie. Uray ko nam idi a waitress lang. Ngam nasingpat. At daamin ken kuana nasaya at agalad ti may sa babae. Ay, laglagi pang pare. Saan a plus pogi points ti kinababae raw. Tano nagsingir ti karma. Ay saus, delikado ka. Apay ang kastatila nga manak ko. Kasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutak ni Margie, nanan. Ayun gayam, nadamag ko. Naggraduar gayam ni Margie. Kat ijay pa'y abroad ang nag-eskwela. Pudno day ta, nanan. Kat adda ka din dito'y Pilipinas. Kinapudno na. Umadanin ti panagawid na. Anya? Planok ang mapansarungkaran inton makawid. Mailiwak matan kan ko na. Nang runay ti anak mi. Apulos ajak nakit kita. Mangnamnamak ang mapakawanak pailayang ni Margie, nanang. Ay kat sapay ko anak ko. Sapay ko tamapakawan na ka. Nakaragrag sa unay, anak ko. Nakaawit ka matlaang ngayon. Kasta ak matatang. Diyak may ladawan ti ragsak, amarikrik nak ita. Ay na, dandani malpas gaya mo, hindi maipatpatakder abalay tayo. Wen, anak ko. Dagita tinapanan, dagiti impaw-paw it mo akwarta. Isu asaan asayang, dagiti bannog mo. Agyaman ako unay, tatang. Ala, umunag tayo. Adda ejay unag ti anak mo. Impagarup ko lakit din. No sinasarungkaran ni Rico ti anak mi. Ngam saan matgayam. Ay, pulos asaan ngayong imay dayjay ariko dito'y balay. Kasta ka di? Ayos lang. Awan parikot. Talaga nga impamaysana ti oras na kan atensyon na iti sabali a babae. Nga oray nalalinipat ti anak mi. Anya ngay nga road, anak ko. Narigat mat, no pilitam ti tao asaan na akayat. Ala, bayan yung tatang. Ipashare kong tulangan ti anak mi, di balay dari ko. Inton at dawayak. Ay na, no para kanyak. Saanan anaskan pa'y nga ipakitam ti anak yu iti dayjay ari ko. Tina. Manipod impas ngay mo ti anak yo. Nag-abroad ka.
Sa ita nakaawid kan, pulos adi na inikan patid ti anak yu. Iso asaan arumbeng nga bilang kas ama ti kas kenkwana? Owen, friend. Ngam oray kas kasano. Inayat ko mat ni Rico. Kan kang runaan na. Isulat ta ti ama ti anak ko. Iso nga ayos laeng nga ipakita kadakwada ti anak ko. Sabagay. Kat sapay la kumaa. Tanasayaat mo tantipan nakilangan daken ka. Sapay la kumangarod, friend. Bareng saanan akas itisigod. Nainbag nga oras yun, Nana. Margie. Wen, Nana. Siyak nga rod. Kat iso daytoyen ti apo ko yo. Ay na, nagdakil kagaya mo na apo. Margie, umunag tayo di tabalay, balasan ka. Ijay tayo magsasarita. Oh, sige, Nana. Ada ka din ni Rico? Wen, adda di taunag. Nakaturog. Nagbara nga minti panawan. Iso nga inturog na. Nairanamot nga awan trabaho na ita. Kasta ka di? Amang ano ada di asawa na? Ay ikwa. Awan asawa ni Rico balasan ka. Awan asawa na. Agyaman ako na, Margie. Taimpasyar mo dito'y balay ti anak ta. Wen? Kumusta ka, Matan? Ayos lang. Naragsak matibiyag ko ita. Kan saan akon away teres, akas iti panangkit kita midi kanyak. Ulitag, saan akon away teres. Kamaudyanan na. Adamotin na talgad at trabaho kita. Kasta ka di. Margie, nakababain man. Ngam, amangan na maikan nakpay iti maudi agundaway. Tapno agbalbaliw. Anya? Pangasim ko ma. Amok nga ado tinagkurangak kas ama ti anak ta. Kan kas kaayan ayat mo idi. Sapay kumata di nakpahayan. Pasensya kan, Rico. Ngamdya kon maipaayday takid kidawam. Umdasan para kanyak ti anak ko nga inspirasyon ko iti biyag. Naladaw ka. Nunapudno ka matlaang. Idi pa'y lako mga impakita kat impariknam kada kami dayta. Ngam saan? Margie. Gaputa na patpatigkan ka ti sabali a babae. Rico, siya kon daytoy. Diya imbabam idi ti kinatao na. Gaputa may salaang awaitress wano servidora. Ngam nagasatak. Gapu iti panangibabam iti dayaw ko. Isomat tinagbalin akarit kanyak. Margie. Imulam dita panunot mo. Saan nga amin awaitress wano servidora? Kat awan tinasaya at apagturungan ti biyagda. Kang runaan na. Saan anarugit at trabaho ti waitress. Ditan papagayam, tinaggibusan te seryetayo itaalawas ana pauluan. Servidora, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.